Special request by Okta ini bos. Untuk salam untuk dulurku Elsa, Kaisa, Rian, Jai, dan Agil Apoy, tambah gacor selalu.
Terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Dua sedikit yang bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang kan. Terbang Galo. Secu-secu dalam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Secu-secu dalam cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. So Dr. Evo, you're bringing out a side of me that I don't know. I decided we won't speak, so while we up 3 a.m. on the phone. Why do she be so mad at me for? Homie, I don't know, she's my info. I won't stop, no miss my groove, because I already know I'm nice to go. You wanna tell your
खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या
Special request by Okta Unibos. Titip salam untuk dulurku Elsa, Kaisa, Rian, Jai, dan Agil Apoy tambah gacor selalu. Hapuslah sudah semua tentang kita yang dulu pernah kita bina, yang semula indah namun akhirnya berujung luka. Jika bisa jalan baiknya di antara kita, usah tak pernah indah kiranya membuatku terlena.
Spesial request by Okta Unibos. Titip salam untuk dulurku Elsa, Kaisa, Rian, Jai, dan Agil Apoy. Tambah gacor selalu. Merasa sudah setahun si abang mulai berlalu.